Skont iċ-ċifri indikattivi tal-Partit Laburista huwa stmat li l-Partit Laburista rebaħ minn distretti elettorali minn 13. Skont dawn iċ-ċifri fl-ewwel distrett, il-Partit Laburista kiseb 61% waqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb ftit aktar minn 37%. Fit-tieni distrett, il-Partit Laburista ġab iżjed minn 70% waqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb ftit aktar minn 27%. Fit-tielet distrett huwa stmat li l-Partit Laburista ġab kważi 69% waqt li l-Partit Nazzjonalista huwa stmat li ġab kważi 29%. Fir-raba' distrett huwa stmat li l-Partit Laburista ġab 67% waqt li l-Partit Nazzjonalista ġab 30% tal-voti. Fil-ħames distrett huwa stmat li l-Partit Laburista ġab kważi 65% waqt li l-Partit Nazzjonalista ġab ftit iżjed minn 32%. Fis-sitt distrett elettorali qed ikun stmat li l-Partit Laburista ġab 61% tal-voti waqt li l-Partit Nazzjonalista ġab inqas minn 37%. Fis-seba' distrett il-Partit Laburista huwa stmat li ġab kważi 65% waqt li l-Partit Nazzjonalista ġab ftit iżjed minn 41%. Fit-tmien distrett huwa stmat li l-Partit Laburista ġab iżjed minn 46% waqt li l-Partit Nazzjonalista ġab kważi 51%. Fid-disa' distrett elettorali, il-Partit Laburista huwa stmat li ġab aktar minn 42% waqt li l-Partit Nazzjonalista ġab iktar minn 54%. Fl-10 distrett huwa stmat li l-Partit Laburista ġab iżjed minn 40% waqt li l-Partit Nazzjonalista ġab kważi 56%. Fil-11 distrett, il-Partit Laburista huwa stmat li ġab 44% waqt li l-Partit Nazzjonalista ġab iżjed minn 52%. Fit-12 distrett huwa stmat li l-Partit Laburista ġab aktar minn 49% waqt li l-Partit Nazzjonalista ġab kważi 48%. Iżda iċ-ċifri indikattivi ma jagħtu ebda ċertezza minn rebaħ dan id-distrett sa issa. Fit-13 distrett huwa stmat li l-Partit Laburista ġab kważi 54% tal-voti waqt li l-Partit Nazzjonalista ġab ftit iżjed minn 44%.